nihin jun nikul le nikwa thong nikul le li da ha kha post thong chimnak sham kan thok changlai Rakhine lei Thilphor mojo zakhat leng Lawngtlai in an Chuak kholo Center Yanglai Association ni Lawngtlai in Rakhine lei Thilphor aphi nu a Lawngtlai a Thilphor mojo zakhat leng an iseng tia Theih asi Rakhine jamkul jo Khua mi chole thal tu pakhat ni ralo pi in lam an phi tik a zaiman kan to man lo kan thil ri vialte Lawngtlai a an tang di atang mi kan thil ri pol chua pi nak nol kan pe u tia kan nol na na in akon on lo tia achim Rakhine Shamtlai AA sin a thilri aphak nak ha lo CWLA ni jun nikul le nigli thok in Lawngtlai pelawa lampi aphi e ni tin zantin chong nak le zau fal nak an toa aidin tirol le petrol diesel aphor lo mi moto le tilong pol chu lu chwa nak nol pek an sikau asina in zaida amphor ti mi chek nak tha te in toa asitia pelawa tol chung mi pakhat ni achim Lawngtlai pelawa lampi hi KMMTTP lamtia atoinak in an au e achauza ni phungning in a on mi asari launa in ramhni mi zapi pe tlainak achatnak nga theithiamnak in rakhon chung mi asi AA ni chinram a ralmai akaw long selo in Chinmi le Chinmi karlaka daunak chuahtar ding in rian atwan cha a atu bantuk hin CWLA ni Lawngtlai pelawa lam aphi nak hi asi AA ni chinram a boibai nak achua pi mi angol long a le chinram in achua long a hilam hi kan on than lai tia CWLA ni achim Hakhathar sang Chuahtak loading in Mino bu ni Forhfialnak atwa kan hu lai Hakhathar sang a thil achang mi kong a sang chung mi na ni in le lo Chuahtak loading in Hakhathar youth organization ni Forhfialnak atwa kan hu lai te a achang mi ka dau nak rong a in le lo Chuahtak tim hna usi kan in le kan lo kan dum kan haw kan ma ni kan ikil ven lo a chun a hau man ni a kan ven piak lai lo a ding tu kan lo a chun a lo ding midang tu kan in le kan lo a an sual lai tia hwa au ni alangtar kan ral kap na ni khopila ka dau nak betak te I an to hlan chung chu zam lo in ri ding in Forhfialnak an to ka dau nak hi kan hoile zong ni chial kho chung in akan chial piak mi asikau ha kha khopi chung betak te in ka le lak an itim hlan chu kan in le kan lo kan ma ni ngak ri kau na usi tia mi zapi Forhfialnak an to I chial kam a hau a chun thong that na kan to te lai tia an langtar Thingkepar na duwa chun kampek ko lai thingkung pakhada hin thingkung chi noi tam pian chu cha chun akung hi chu how du la Paletwa a AA ni an Tlaih mi na Chinmi Cheukhat an Konglam Theih asilo Chinram Paletwa pengchung a Rakhine Shamtlai AA ni an Tlaih mi na Chinmi Cheukhat chu atu tiang an Konglam Theih asilo tia tol chung mi ni achim AA Shamtlai ni Paletwa peng an lak di hnu a Tlaih khi nak pe tlai in an to I kan hnu mai ni hlei sari a khan bongku khote a pa pathum le bongwi khote a pa paruk an rak tlai na tia bongku khwa mi pakhat ni the nation voice a achim tol chung mi pakhat ni Tlaih atong mi minung pokwa lak a pahnih chu an luat chang adang chu atu tiang an luat ri lo zai ruang ada atu tiang an thla na lo ti mi kan thei lo tia achim kan hnu April nikul le ni hni zong a khan tamain ta le tinglo wa khwa in khwal atlong mi chinnu pakhat le adang pa pathum chu lampi a AA ni an Tlaih na I chu ni thok chun an Konglam Theih asiti lo AA ni an Tlaih na hnu in an thong pang kan thei ti lo chungkhar ni mitli he AA sina an kong an hel na na in kan thei lo tia an le na chungkhar pol an lungre a thei tuk atu tiang an thong pang zaiman an thei ri lo tia tol chung mi pakhat ni the nation voice a achim atu junil hei ret zong a Paletwa peng sa chong khwa a AA ni minung pakhat an Tlaih chap mi Cheukhat chu AA ni an in a an kal hno na I an Tlaih na mi cheu chu kholtlon nak lampi zong a Tlaih an tong tia Paletwa har tong bom tu bu chung tal pakhat ni achim Paletwa a AA ni Chinmi pol an Tlaih langmang hna cha a atu thla junili le nisha karkhan Global Khumi Organization le Chinland Council ni Paletwa pengchung mi pi hna chung AA ni har nak pek loading in le Tlaih khi nak to loading in chathan zong an rak chwa Tedim Khua a Ralzaam Cheukhat an kir than chang ka dau nak ruang a azam mi Tedim Khua mi Cheukhat chu atu jun thladong leizar a hin an rakir than chang tia Theih asi
Chim Brotherhood chungtal PDF Zolen le CNDF ni mainikul ni ruk a khan Tedim Khua i SAC Ralkap sakhan an rakka i Khwami di lak anzam na Chim Brotherhood ni SAC Ralkap mun khwarnak palik sakhan le na tala siang in an lakho na in adang abepi mi SAC Ralkap sakhan an lakho lo cha a Tedim Khua la thai lo in ka daunak an ngol SAC Ralkap ni Tedim Khua in sakhat shong zong an khang i Khwami thongkhat leng ral anzam na Ralzaam mi Khwami chung in mi Cheukhat chu Tedim a an kir than chang i dor te zong on sham an thok than chang tia Theih asi